Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa moporesidente wa maloba wa ANC a na le malatsi a le 21 go ikuela kgatlhanong le go belesediwa ga gagwe. Kgetsi kgatlhanong le barwarra ba le babedi ba ba latofalediwang polao ya ga AKA e buseditswe morago. Tla re diale. Moporesidente wa maloba wa ANC Jacob Zuma o na le malatsi a le 21 go ikuela kgatlhanong le go belesediwa ga gagwe mo lekokong. Zuma ke moporesidente wa ntlha wa lekoko go kubiwa ka ntlha ya maitsholo a gagwe. Seno ke morago ga gore a emenokeng lekoko le lengwe ngwaga o fetileng pele ga ditlhopho kakaretso tsa monongwaga. E ne e le ka Sedimonthole a le 16 ngwagola fa moporesidente wa maloba Jacob Zuma a ne a bolotsa letsholo la go ema kgatlhanong le lekoko le e sa leng e le legae la gagwe la sepolotiki dingwagangwaga. Kgato eo e ne ya tlogela ANC ke dipotso di le dintsi le gore a mme e tla boa itharabologelo gape. Jacob Zuma yo o itsegeng jaaka mosholozi o belegwe ka 1942 kwa Nkandla kwa porofenseng ya KwaZulu-Natal. Ke yo mongwe wa balwela kgololosego bao e neng e le batswasetlhabelo ba puso ya tlhaolele. O rutse dingwaga di le 10 kwa Robben Island. Ke kwa ithutile magokonyane a dipolotiki teng. O ntse mo maemong a le mmalwa batlhankedi ba bagolo ba le barataro ba lekoko. Ka 1991 e ne e le motlatsa mokwaledi kakaretso, moragonyana a nna monna Stilo, mme a nna motlatsa moporesidente pele e nna moporesidente ka 2007 go fitlha ka 2018. Paka ya gagwe e ne tletse dipuopuo. Gareng ga dikgwetlho tseo a neng a lebane natso ke go tlhabololwa ga legae la gagwe kwa Nkandla go jetseng naga madi a le mantsi thata. Morago na go gelwa kwa pele ga Commission ya Zondo. ANC sa le e lwantsha go fedisa ditlhotswana mo gare ga lekoko. Monongwaga Zuma o na itlhagisa gore ke ene komankanna wa lekoko la MK. Mosekaseki wa dipolotiki Professor Ntsikelelo Breakfast a re tshwetso ya go belesetsa Zuma mo ANC e ne ka se kgathulosiwe. There was no other way out than to expel him, in my view. But Msholozi's end game is to frame a narrative that he did not walk out of the ANC by himself, that the ANC has expelled him, and that feeds into his narrative that is being victimized, or the current leadership of Ramaphosa is intolerant of divergent opinions. Zuma o na le malatsi a le 21 a go ka ikuela, mme Breakfast a re wa go dira jalo go leka go itlhalosa gore ga molato. He wants to project himself, as I indicated to you earlier on, as a victim, so that when the question arises later on as to why did you leave the ANC, then he will say, no, I never left the ANC by myself. I was kicked out of the ANC. Because the question will arise as to, but you held the position of presidency. How can you leave the ANC? You have been telling people that they must never leave the ANC, but you left the ANC. So his response would be, no, but I mean, they've been victimized. Khabagare lekoko la MK lare go a swabisa gore Zuma a itse ka isago ya gagwe go tswa go bobegakgang. Khabagare makoko a farologaneng a dipolotiki le baagi ba tsibogetse go belesediwa a ga Zuma jana. Re ile Mr Zuma ena ne ba sentse ba mo tloshele gale ba tsere nako gore ba mo tloshe. Nna bjale ka modudi wa South Africa nna ke bona ile sephetho se se botse, because Jacob Zuma o ya ka nna ditiro tša ba di dira tšela tša dimele tša ditšhelete ka kwa mokgatlong a di be di sa re kgatlhe. They did great by removing Jacob Zuma from ANC, because Jacob Zuma sell out the country. Now he can go and busy focus on his MK part. Yeah, you want Zuma le go ANC, it's a difference, because no Zuma influence any decision in ANC. Like it's a party high, then I want a difference. Everybody saw this coming. But this is the last kick of a dying horse. The ANC has just ensured that it will be nothing more than a rural party at the next election. I think it might just have saved South Africa. The Freedom Front Plus does not comment
on other political parties' internal affairs, specifically when it comes to disciplinary steps. But from a political perspective, it is quite clear that the ANC had to act swiftly, because if Zuma stayed a member of the ANC, he could misuse the structures of the ANC to have a national council meeting, which is the highest body when there is not an elective Congress. And it could have happened that he could have misused that to get rid of Cyril Ramaphosa. Re sa le fo re utlwa tsibogo ya baitsanape le go sekaseka kgang eno go ya pele mme re ikgolaganya le mosekaseki wa dipolotiki go tswa kwa yunibesithing ya North West ngaka Seisman Motlong. Ra itshoma dume wa mogetse mo dikgang tsa rona tsa Setswana. Re Motlong, tsibogo ya gago ke eng malebana le tshwetso eno ya ANC ya go belesetsa mo presidente wa yone wa maloba? E bontshatsa mokgatlo e leng hore jalo ka ha ntateng ba bolela gore ene se qeto e bonolo ka e bobebe ba nkileng mokgatlo le gore ka nako yo o le ka ho bona gore ke eng ba ka etsang e betere gore ba boloke maloko le ho ja e le ba tlanne ba discipline ntate Zuma so ho mogalemela ho hae ebile ntho e ba tshosang haholo jalo ka re bone gore e qadile pele go dikgetho mme ba dieha ba tla hona jwale mme taba tse kgolo ne le tsetsa hore jalo ka ntate Mbalo a bua ba bang ba ka tsamaya o ka fumana ba se ba lahla mokgatlo ba molatela mokgatlo lokela hore o tie o tsitse manane tsamaisong a ona ha ba ntle mokgatlo o itukisang jalo ka ba bua ka renewal o ntlafatsa mokgatlo hona ho bolela hore ho lokela hore ba kgalemele e moholo la monyane jwale ntate Zuma jwalo ka moetapele wa mokgatlo e ka ba dilemo tse 70 jwale a le ka ga ANC ha se motho fela jwale e ne le qeto e thata ke a bona hore ba kgone mo kgalemela fela e lokela e tswe ntho ena ha ile hore e tla ba thuto bakeng sa bohle ka ga mokgatlo hore mokgatlo o lokela go o tsamaiswe hantle. Go ya ka wena Re Motlong a o gagamaditswe ke tshwetso eno a gona gone go na le mokgwa mongwe o ANC e neng e ka samagana le morero ono ka gone ntle le go mo belesetsa mo lekokong? No, ha ona tsela e nngwe nna ke makatsa fela go gobaneng ba nkile nako e telele hakana gobane qeto eo e ne tlonkua whether e ne le nako nyane pele dikgetho ka morao ho dikgetho le teng hape ha ne re ka re ka nako yane pele dikgetho le jwale batho ba ne ba lokela go ba tsamaya ka mokgatlo le ntse ba tlo tsamaya ba leng gore ke ba ratuwa ba ntate Zuma le ba tshetsi ba hae na ba tlo tsamaya le ena whether in le discipline before kapa after election jwale ANC e deisitse qeto ena mme sena sentse go ile o bonale le mokgatlo o fokolang ha tlamelo o ntse pele manane tsamaiso e ka ba se ba tsamaya ka leeme mme ba lekola o la ke o popular o la popular mme ena e tsa mokgatlo o be weak mahlong a batho le teng hape o ntse ba bangata ba bone tabela hore ha ba ka baka la ha ba na fair process hore ba implement di tsamaiso tsa bona e tisa lentswe la batho ba seng ba tswile ka ga mokgatlo ba lelekuweng jalo ka ntate Magashule gore taba tsena tsa mokgatlo e ka di tsamaiswa ka tsela ya sepolotiki jwale ntho ne ke lebeletse gore ANC e tsitse e be firm by implementing policies tsa yona without discrimination gobane ke Zuma o kumang jalo ka re le ga bona le Nkosazana Zuma hana le parlamenteng a defy decision ya mokgatlo sena se le sa ama credibility ya mokgatlo gore e ka re o ntse o ya ka leeme jwale ke yona ntho ke nanang ke bofokodi bo ANC tobaneng le bona na jalo e ba fair ho le ho kae ka o tsamaisa mokgatlo ona. Jaanong se se kaya eng go ena le seabe sa gagwe sa dingwaga di le dintsi tsa kgaratlho ya kgololosego mo lekokong la ANC? A go ka hanta potso kgetse o potso ke gore se se kaya eng mo go ena le seabe sa gagwe sa dingwaga di le dintsi mo kgaratlhong ya kgololosego? Ntate Zuma e sentse le motho ya tsejwang ha fela o tlo bua ka ntate Zuma o tlo ntho pele tla motho kelellong ke Zuma ANC mme
nalane eo e ntse le teng ka la go utlwa ba bangata ba ntse ba bua taba hore tlamehile nalane ya hae e hlakolwe ke lana so fela se le buiswa ke maikutlo ka nnete o nneteng mehopolong ya batho Ntate Zuma e tla nebe motho ya lwanetseng tikoloho motho a sebeletse mokgatlo wa ANC haholo go feta moo o sentse a iketsa nalane e ntjha ka yona MK enana o hlotse jwalo ka motho hape ya ileng a ketola ANC ka hobane re bone dikgethong tsena o bona hape le motho ya leng a holofatsa mekgatlo tshwanang le EFF hobane EFF ne lokela gore dikgethong tsena e tile hape ya nyoloha mohlomong re ka re ke yona second place kapa e latela DA jwalo but e tlameha e ntse improvement e kgolo jwale ke se nalane Ntate Zuma dipolotiking o bonala e le a ke ka bitsa mystery o bonala e le motho e leng hore o tlile le ntho tse ngata tse ba bangata ba ne ba sa di lebella mme impact ya dipolotiking tsa Afrika Borwa ha ke nahane e tla lebalwa nakong tse feng re a go leboga Raitso le kamoso re lebogetse nako ya gago yo e ne le mosekasiki wa dipolotiki yo gape le motlhatlheledi kwa University ya Northwest. Ga go a totobala gore a mopresidente wa Maloba Jacob Zuma o tla ikuela kgatlhanong le go belesediwa ga gagwe mo ANC kgotsa nya jaaka na le malatsi a le 21 go dira jalo go sa le gale ANC tlhomamisitse gore komiti ya bosetšhaba ya dikgalemo e sweditse go belesetsa Zuma morago ga gore a bonwe molato wa go nyatsa serodumo sa lekoko ka go ikgolaganya le lekoko la Umkhonto weSizwe. The National Disciplinary Committee finds that the charged member is found guilty of contravening Rule 25.17.17.4 of the ANC Constitution, read with subsection 2, for prejudicing the integrity or repute of the organization by acting in collaboration with a registered political party. Mo tshwetsong e sa tlwaelegang lekoko la ANC le beleseditse moeteledipele wa lona wa Maloba. Mokwaledi kakaretso wa lekoko a re go samagana le dikgato kgalemo kgatlhanong le mopresidente wa Maloba Jacob Zuma ga ya nna tshwetso e bonolo. Mbalula a re Zuma o nyaditse serodumo sa lekoko le go bolotsa letsholo le go menola ketopelo ya lekoko le go bega fa santse le tokololo ya lekoko. Jaaka mopresidente wa Maloba a tlile go sekaseka katlholo kgatlhanong nae go begwa fa mmueledi wa gagwe Tony Yengene a ne a tshosediwa go le jalo Mbalula o ganetsane le magato ano le fa sebueledi sa lekoko la MK Nhlamolo Ndlela a ka ile fa bana le bopaki. I feel Mbalula ran away from a question asked this afternoon. It's a fact. If he didn't intimidate, he should have just stated clearly, I did not intimidate him. He did intimidate him, and there's evidence to that fact. Yo mongwe wa basekasiki o dumela fa seno ile mangwe a matshwao a bontshang fa kamano ya ga Zuma le lekoko la ANC e ya bokhutlhong. Lekoko leo Zuma kileng a tlhalosa fa tlile go nna tokololo ya lona go isa losong. I think that if the ANC wants to preserve any kind of integrity and wants to rebuild the party, it cannot do so whilst the former president is still within its ranks, because he cannot have one leg in the ANC and another in the MK. Le fa ANC ikwetse gore go tsewe dikgato tse di masisi kgatlhanong le motshwaramatlotlo wa ANC kwa Mpumalanga Mandla Msibi, NDC e sweditswe fa katlholo ka komiti kgalemo ya province e le maleba. Tsheko ya lesole la kwa Northern Cape le go begwang le boleile mosimane wa mosha ka go mothuntsa ka 2022 e solofetse go simolola ka Sedimonthole monongwaga. Lesole la SANDF Mbubanzi Zwakala le molatofadi wa nae David Kangumbe ba ne ba tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo kgolo ya Northern Cape ka magato a go bolaya amogelang a sekai wa dingwaga di le 19. Zwakala o latofadiwa ka go thuntsa le go bolaya amogelang a segai kwa ntle ga legae la gagwe kwa Kimberley ka Diphalane wa 2022. Mme dipaki di bega fa Kangube yo santseng a tshwerwe ene e le mokgweetsi wa sejanaga ka nako ya go thuntsa le morago ga tiragalo eno.
Babueledi ba re ba na le ditiro di le dintsi mo dikgweding di le mmalwa tse di tlang mme ba tla kgona fela go samagana le morero ono mo bokhutlong jwa ngwaga. Ba lelapa la mošwa yo tlhokafetseng ba re ba swabiswa ke gore ba tshwanetse go leta dikgwedi di le 4 pele ga gore kgetsi eno e simolole semmuso. Ba re ba santse ba palelwa ke go amogela leso la ga Asegai fa e sale a tlhokafala ka 2022. E re thusa thata botlhoko ga re kgone go tswela ka botshelo ba rona ka gone every time a re tshwanetse re tle court re tshwanetse re kopane le batho ba ileng gore ba latofadiwa ka se se dirageletseng as a family. Mare yaanong since e tlo go bua ka di 2 tsa December re dumela gore go tla fela. Tsheko e solofetse go tswelela beke yotlhe ya ntlha mo kgweding ya Sedimonthole. Beili ya ga Zwakala ya tulositswe go fitlha ka nako eo fa molatofadiwa nae a tla tswelela go nna kwa kgolegelong. Kgetsi kgatlhanong le Siyabonga le Malusi Ndimande e buseditswe morago go fitla kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 16 tebang le katlholo mo kopong ya go busediwa gae ga bona. Bomorwarra Ndimande ba golagantswe le polao ya mopedi wa mmino wa rap Keenan aka Forbes le moapei yo a itsegeng Tebello Tips Motswane ngwaga o fitileng ka Tlhakole. Ba tshwerwe kwa Mbabane go sa le gale monongwaga mme ba santse ba le kwa diseleng tsa mapodisi. Batswa setlhabelo ba kgosomano ya lebota la moepo wa Jagersfontein ba re ba tshogile go boela mo matlong a bone a sa tswang go agiwa. Malapa ka nna 90 a sweditse gore moepo o ba agele matlo le go ntshwafatsa a mangwe fa ba bangwe ba o gogetse kwa kgotlatshekelo gore o ba duele. Baagi bangwe kwa Molelema gaufi le Taung ba ikuela go puso ya province ya Northwest go konosetsa projeke ya kago ya tsela ya D206 e simolotseng ka 2020. Baagi ba bangwe go akaretsa bagodi kwa kgaolong eo ba nna mo matlong a agilweng ka mmu. Ba re ke lobaka ba dirile dikopo tsa matlo fa diprojeke tsa di-RDP di ne di simolola mme le fa go ntse jalo ba ikgatolositswe. Dingwaga di le 30 e sale naga eno e tsena mo pusong ya kgololosego. Baagi ba motse wa Molelema mo Taung ba kaya fa ba sokola go fitlhelela thebolo ya ditirelo tse di akaretsang ditsela. Bangwe ba baagi ba Molelema ba lopa dikarabo go tswa go Lefapha la Ditiro tsa Setšhaba le Ditsela mabapi le projeke ya tsela eo e ka bong e sa bolo go fela. Ba batla ditlhaloso tsa gore go reng projeke eo e simologileng ka 2020 e se fele. Ra kontraka ga gona any progress mo construction site ga re bone sepe ebile ga jana ga rena mo re fetang teng re le baagi ga tsala re tlogetse ka dithaba gone ka 2023 ha na boela mo saeteng. Lefapha la Ditirelo tsa Setšhaba le Ditsela mo Northwest le tlhalositse mo molaetseng wa WhatsApp fa le ne le tshwanelwa ke go sekega projeke eno ka ntlha ya tlhaelo ya matlole. Re sa lefo baagi ba bangwe ba akaretsa bagodi ba latofaditse puso ka go ba tlhaetsa matlho ka go retelelwa ke go ba agela matlo. Ka 2006 ke ntse ke kopantlo gore ke agele ntlo hela ka letse duntse di agiwang tse re kwadisele ba bangwe kopa gore ba nkagele ntlo ka kopa ke kgale 99 kileng. Fela, Masepala wa Selegae wa Greater Taung wa re dikopo tsa baagi bano ga di tlhage mo manaaneng a bona. Mo maineng a le marataro a wa rometseng ko go rona a batho ba ba ipelaetsang ka go tlhoka matlo. Ga gona ope wa bone o appearang mo systeming ya subsidy, housing subsidy e leng gore ke yona batho ba botlhe ba e leng gore ba ikwadisa ba tshwanetse ba tlhagelele mo teng. Thabang Morutlwa, SABC News, Molelema mo Taung. Moatlete wa mabelo a dibaesekele Alan Hatherley wa kwa Hillcrest kwa Durban o fentse metale e kwa metshamekong ya di-Olimpiki kwa Paris. O fentse metale wa bronze mo lebelong la cross country ya banna mo kgaisanong ya dibaesekele. Hatherley ke mo Afrika Borwa wa ntlha go fenya metale wa mountain bike kwa di-Olimpiking.
Yo mongwe wa batlhami ba Motsepe Foundation Precious Moloi Motsepe a re katlego ya K Motsepe Schools Championship ke yona e ba rotloetsang go tswelela go etletsa metshameko kwa dikolong. Fa na bua kwa tiragalong ya go itsise ketletso ya diranta di le dimilione di le 24. Moloi Motsepe a re tournament eno e tla tswelela go katisa dinaledi di tshwana le mokaptene wa Bafana Bafana Ronwell Williams. Motho di ne di le kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano ga se latelang ke ya Sepedi ka moso mo SABC2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le boinelo mo le boimang ka tsa maemo a bosa go feta re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelele maemo a bosa bosigo jo fa re lebelela ko karolong ya Kapa go tla nna le gone go nna le lekhubula mo ya otsididi me bontsi jwa naga bo bontsha bo nna le gone go apoga me fa re lebelela gape ka moso karolo ya Kapa e tla nna le gone go nna le masarasarana pula a diperesente di le 30 mo mosong me re lebelela go botlhaba jwa naga le teng go tla nna le gone go nna le pula le lekhubula mo ya otsididi ba maemo a bosa ba nna le gone go re tsibusa ka makhubu le diphefo tse di matla go rala karolo ya Lopopo go go karolong ya botlhaba me ka moso le teng makhubu le diphefo tse di matla di na le gone go tswelela go rala karolo ya Lopopo mme re lebelele di-temperature tsa rona Gauteng go tla nna le gone go nna tsididi ko Pretoria ka digata di le 4 go a go di le 22 Johannesburg ka gata e le 1 go a go di le 21 province ya Limpopo le teng mo provinceng le Phalale e tla nna le gone go nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le 23 fa re lebelela bela le teng go tla nna tsididi ka digata di le 3 go a go di le 24 ko Mpumalanga go bontsha go nna le tlhabo ya letsatsi mo province Middelburg e tla nna tsididi ka digata di le 3 go a go di le 19 Emelo ka digata di le 3 go a go di le 19 mo Thapameng kwa KwaZulu-Natal fa re lebelela botlhaba jwa province le teng go tla nna le gone go apoga Pietermaritzburg e tla nna tsididi ka digata di le 3 go a go di le 19 Port Shepstone ka digata di le 10 go a go di le 20 Eastern Cape fa re lebelela ko Graaff-Reinet le teng go tla nna le gone go nna tsididi mo mosong re lebelela eQonce ka digata di le 5 go a go di le 16 mo Thapameng province ya Western Cape fa re lebelela Lensburg go tla nna tsididi ka digata di le 3 go a go di le 14 Oudtshoorn ka digata di le 5 go a go di le 15 mo Thapameng Northern Cape mo provinceng le teng go tla nna le gone go nna le Maru Kimberley ka digata di le 5 go a go di le 18 re lebelela Sutherland le teng go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 7 lebelela province ya Free State mo province go tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi ko bokwane jwa province Kroonstad go tla nna tsididi mo mosong Welkom go tla nna tsiditsana mo Thapameng ka digata di le 20 bokwane bophirima mo province le teng go tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi fa re lebelela ko Vryburg go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le 22 fa re lebelela Bloemhof le teng go tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 5 go lebelela ko karolong ya Taung le teng go tla nna le gone go nna bothito ka digata di le 21 mo Thapameng mo gaetse maemo a bosa fela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.